Kwenda kuga ndeguru atwa Kenya titite bwega ndi mutongoria ndene county ya Meru inkwa ndeguru atwa titite bwega na inkwenda kwira president na karendi na anene barabange na deputy president na atongoria bange bakarendi na amenye solution ira ombikio take o kuthikira youth kuthikira Kenya nondo itare kutumia gwethira anto abaturite street na thousands of people but in a reason rere itare kinyane ndi tukona the country is bigger than every one of us twakarande tukathikanira president akaraniria na anto aigu issues cio akarisolve nondo ngumya na issues cia joblessness ira nguigwa youth kinya unde mu youth na ingu interact na youth nguigwa issues cia joblessness baba ingi ba na degrees bare nchodhari na issues nyingi na uchumi koma so inko request president na karendi aite atongoria atwe solution kindu kirangu ndi kuromba thirikari yetu ni karendi alaniria youth nunto the presidency nwe umbea the biggest responsibility naro President William Ruto nwe umbea responsibility area youth bakandamana tukale mwaka junde no tukigwa kira boririra bariuga baraborairwe family siwita itarirwa itonwa why is it difficult kithirikari je karandi na family area ithirania na family siu na enye barira na bathikira it is important kwithwa na round table kibara ba affect maandamano ya 2024 na ndi turongerere bangi ba 2025 nduri until when mantu jaja kiendelea na ndi turigirira kaina ndi 2026 tuja kurikana barabara orero mwaka jujo kurukia tongeria baba ni baugita maandamano jaja ni jethirite jakireta hasara inene kiria biashara mantu jabatere gutegerwa na mpui mono noro batere kuthithia ujo ni President William Ruto. So it is important thirikari yerewe igoro turarusire property turaruse biashara turaruse kila kongwa agency boruri opportunities igoro opportunities irira thukirwe Meru town nicho nyingi issues president yakareka now that ito agilire or tutalusi inde nondo we almost losing a country anto batura street in thousands and thousands we almost losing a country daina take action narira uchumi bwa karoka narira ande yakaro tuinde turi at risk ara tuitirita kwethira tuina ande tina sheria na ibondo nkuatire dai it is high time every linda aomba correction it is high time kinya president aomba kuinama nende athikire na aranirie na antu na tone the best solution ira tumbikia kungive Kenyans kenda antu betu bakara mzuri iromba nande ni thirikari ithirengikira mbeca cia kuthithia iwanda ni kenda twanya twa ngugi tukoneka kiria youth banthiguru iji. This is the beginning of the year by a new budget ira ibona brabombe kyo cut some spending bakaona brabombe ya kuthithia subsidies kere issues nyingi cha economy kenda maisha ya Kenya yomba kuinama. Number 2 kinyamando ya manufacturing ndenda kurikweza thirikari ni prioritize on manufacturing kenda bomba create more jobs nondo it is a fact vijana bakuthira chukuru bakatha batena ngui so it's good ba mention on manufacturing kenda ko bomba create more jobs nondo to create in a country that no kato ku invest in education to invest in education then and ba output ye investment ye utino wita batuta duka so tutitite bwega na ibondo ngwada gwera president na karende ailie na kwe antu ntukwandi kugo lakini yoma kwe antu baratondirinya politics ke maandamano jale so iromba yakwa nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibea sana Jeff Wagituma na nto bariboti na njira inkinyaniru tuta mbere na nteto cietu manendia wa Isiumbunge Kiatigania East Alfred Mwirigi Kiranga hakiaria rigithu wandia thangatha na amenerete bunene hura wari mubunge wa Isiumbunge kiugitunge kabiabia nikirakuwa kwa miaka 5 hirari utongoriene utibwa atethia akariba ntere nkulukene wete kinya kaitene kawe Isiumbunge kiugiacokire nyuma kiwiti na mbere babetu kumithoni mwandiki wetu wa nteto Andans Muturia wa The Ranger. Achoka na arara kungi imakutano. Antu bara bakwenda umona baita umona makutano. Na bangi chezi mikinduri yara. Aero murume tu ina merwanja
akauo ke abwina maitho kukaura otetura alomera mekindori ni kuboira itotoria no torieni awira ke aunku maitho kukaurira no tetatia okay agoya mbura ya ura 2022 mbere kura mbura yake ya kura nyakumara kiologo ina mairindiro tureona promox totendera tore mo ginyerindiro ute muntu eto nyako na nyaka bya bebi akira kuya kuno tubarabara itete atia nare MP akwendo bwira poro wekira barabara ke program ile ni kabya bya akara kirumike achiari barabara ni agwire na ye gutia bakedia achoka na ume Nairobi kwario maante kwario neya na mwere akara kirumike achiari barabara ni eteretea barabara ndi ari miro na ekiro mara mthai nyake akugoura eterlo mana yake thiantubo na imagine wo mnekerete mbeca nambi na barabara ile makubithika ire kunate aidha mheshimiwa arombete iria kuingata yarema atie kariu barabara icio ndo iko tukibithia na ngoto icere mero tewe kira mara munyemwe na tono tiania oya bura gutamona kabwire mantu barabara yenu ekuma kiologo ya itabithwa kabo gutwani kwa bampuro abithakia inyere kuma thwana etabigiringaus itabithwa inyere karamambaranga itabithwa barabara chetia ne chonde chetiero ikari uriku sawa ibuno ntumbwire point imwe mutongori nyaka ithalo amie kingi nyaka ithatu ne ya muthungu inyabukira rano etandene kimwe akaithatu ngo buri mira barabara no ambi ibuno ntoto kwenda kuwa bato 2027 kurera tukaringane ya maendeleo kana te maendeleo. Tutana mbere na nteto cietu munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na amenerete bamwe batongoria ba makanisa na kinyima barothi ba Nthiguru hakuwa nibo bakunjira nduki mbethe betana mbere na maandamano ya kumeneria thirikari ya rais William Ruto na rawa wite bo ya thirikari batitonyera maandamano. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kujieleza kwa sababu katiba inawahakikisha huyo uhuru. We cannot interfere with the freedom of assembly. We cannot interfere with the freedom of movement and freedom of expression and freedom of the media. However, the government will never allow what happened in Kenya to ever happen again in our country. Whatever it takes. Na msiniulize tutafanya nini? Because we must protect the country. We must protect the people of Kenya. We must protect the property of the people of Kenya. And we must protect the peace, tranquility, and stability of our country. We will not interfere with freedoms. We will not interfere with the media. We will not interfere with anybody. But we will not allow what happened to ever happen again in our country. Kuna pia mabalozi wa nchi mbalimbali ambazo ni marafiki wa Kenya ambao pia walichochea vijana wakiwaambia mko na uhuru wa kufanya lolote mtakavyo na msiweze kuingiliwa hata na polisi, fanyeni vile mtakavyo. Tumeona maduka yameporwa. Kuna watu jana asubuhi walikuwa mamilionea, leo ni fukara, ana hata chakula kwake nyumbani. Tumechoma stations za polisi, pesa ya umma itatumiwa kuzijenga upya. Mahakama zimechomwa, uchukuzi umetatizwa. Na kwa hivyo tunauliza wenzetu, wale mabalozi walikuwa wamechochea vijana, kama hiyo kazi ndio walikuwa wanataka ifanyike. Na wananchi wengi walijionea, kwa sababu hapo mbeleni watu wengi walikuwa wanaongea. Watu ya makanisa, ni washukuru watu wa makanisa wengi walikuwa wanaombea amani. Na wanasihi vijana wetu, wakati wanafanya maandamano yao
waende pale waseme mambo yao kwa amani na warudi nyumbani, wasidhulumu wananchi. Na washukuru makanisa ambayo yalikuwa katika huyo mrengo. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana, kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa, mimi ningetaka niwaulize leo, kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Na kumania na makarika ya dhirita ya ikojirwa Nthigurune ya Kenya wasia dhere dukimbide korowa na Kenya maandamano ya wita na mbere nende adhinjiri ba kanisa ya Maximum Miracle Center kuma Teresa Yembe nibabanganiti maromba ya kurombera Nthiguru yara ya kadhidhika kienine kia maili 3 nende nibakuromba anto kuchumiria na kubawatia maromba yabrata kumezani mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Wankonja. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kujieleza kwa sababu katiba inawahakikisha huyo uhuru. Naende Nthiguru ya Kenya ikionekana ina mwankio munene muno yurayo kisiasa nyama andamano kwethira yake bwethwa ko kaita na ntobainge batotoro bo na bangi bakethira betutira otoro sibitari ende athenjiri bangai bakanisa cia Maximum Miracle Center ire tongoretwe ni Pastor Pius Muiru ni baumirite kuyukia taliere kurombera Nthiguru kenda kunisanisia makarika kana maweya ya kwetana mbere kiri Nthiguru ya Kenya. Ni maromba ya kurombera Nthiguru yetu ya Kenya heitare mantu ya maingi ya thireto ya iturira mno kiri ana beto na kinya kiri antu kiri Nthiguru aswa jumi bwetheretwa butete boya romba manene nonto bwa kuonokia ana beto na akuru na ekuru nonto wa mantu maingi ya nkoma era cio baukumire kuo bagaranya kwathikira thirikari lakini nonto bwa maromba batuma basokera laini karibisa bwinde antu bembere onde tusemaniu maili 3 turombere Nthiguru yetu ya Kenya ni Nthiguru yetu ya Kenya teo ndi tabwega indi kavwa ukulukira maromba ni yuturombere nthetu yuturombere embe ana betu bakaura ende kaita kaubakiari ni bawete kinya kaita kana bare mindtam ne bawati kwethira baekwa ke maromba una ni asiari ona kinya anto bonde kenda bomba kwethira bena metere ile bui antu ya kuendelea ndani ya Nthiguru ije ana betu bare na bandaka ukore ne bakora na mapema ambe yete nkimeneration tubu kari ya pastor na ya kanisa kwa jumla nonto ne manto kanisa yokira na mwambo yomwe urayatite yakithuka za Nthiguru yetu na nonto bonto turi na musemano yo munene yurayo tongeretwe ne Bishop Pius Muiru wa Maximum Miracle Center Kenya aciari itare tuna alitoa bai muchie tumenyara na betu baukuma kindawa cia kolebia kirenchobi aciari menyere niana itarira kinya mindtam manto maingi nonto kira kitheki na mwiri kithaurawa na mwiri lakini akitheki kiroho kithaurawa kiroho. Nkiripotera Meru TV kuma kanisani ya Machungulu Maximum Miracle Center Igembe Central Mbeta Mukiri na riboti ya Mukiri Wankonja yetu kira katanta kiri nteto cietu muthenya yorwari ithira wina kaita kakea Peter Watiri Mbabu.